Kani kadeka Patisi TV, bat pidang pet yaki kubor baman kasni. Daka jingtmu banwanra yaka jingjob badan buram yo Pak George B. Lingdo ubreu kertong ke Seng Kongres hak election MLA Arjar Khat Pra. Dagi Spah Ngut ki Longkmie na keleng kisnong bat kidong ke Umroi Constituency. Kila lumia ke Jingïalang hak Khat Thaw terek Risau hak kisnong Laban Saro ha Umroi ban Thaw yaka kenhun terekam jongki na kabenta ke election MLA banwan. Kumban cupentep uba George B. Lingdo udai khun bahedu jong menteri rangba barem ke jela uba Eki Maulong bam kuai duar belai bar udai ru ubulaya khun yak election siteng samoy jong ka yeng darbar Thaw an ke jela house nam Arjar khandai hadien ke jingkhla no pa jong u handrei ukhlem la ban poi shakathong bat ula sha rem tang da south pa buon hau ba Stanley West rembai. Hakani election MLA Arjar Khat Pra uba George B. Lingdo unya kon persya uba ngai lang dhar ubre u MLA pementa ke Umroi ubala no ek Seng Kongres bat don jingtmu banya kon na Seng NPP. Hakani kesengi lai don lang ru ka kong Rose Remai Joint Secretary Ribhoi District Congress Committee kong Special Bay President Ribhoi District Congress Committee Stately Suting General Secretary Mahila Congress Committee Meghalaya kabla Shem ya kabenta ban penskem ya kinong kitkam ka Mahila Umroi Block Congress Committee bat kiwe. Hakani ke Jingïalang lajet ka kong Rose Remai ka kong Veronica Lingdo bat ka kong Hunlang Mukhem kum kinong ai boy ka kong Rikinti CM kum ka President ka kong Yo Linda Malngyang kum ka General Secretary bat kiwe. Hakani ke por ngon nga kerpa DP nadu ke advisor hadu ke presiden hal kejong ki post wah kajingnya teli kalong away ke board banipin ya day jengmut banipin ya kanvas ban keren haga jinglong akor haga tin ke teli ban keren ya ki baibak kumno ban kring ya ki syakani ke parti Merohi ubriungi dan kami bastan Lajan day kaporbannya jinong mikman Ubah lulu minta te all the best Namar blayo naka parti kongres Kipat bapak lang wat sahajing lengo MLA jongi dei bajot lengdo Dajing surit ya pat batila ong Namar pidei ikun eke maulong Kipat bapak lang tolong kibalasay Kaspaka hajar watom siya pendikay Ngaong yapi tongin yayang teli Tongin kersan haga kongres parti Nilong gidok ka leng hai gini gisan senen Malu-mala ni persyang ban ai jeng persyang Knang ba ha kani ka tem ke banuan Ngin nom ni syo karu syu Ba nom don syu mano ba ai thiodan ba ai karu ban yabi kim kidok kha popum Ngin dai ban hikai lagi jong ki kuan ki bala sang ban tang ban sedang yo thabut ma sindrom kerteng la jan election ta kuan kat ku ba ai pisa yaw ta phet Ni hikai mangi ban bangsa Balai hidup ikis kem, kan? Ladap ai lupa ti kumnon yang pandang. Suara ni election ladap ai ti. Tawalik pan sudah mentah balai ran beriu, pasang biang ini kiboi bi. Uladap ai, hei ma, ngisong uladap ai, cibun ulah. The next election usai biang, sim ladap ai kang bawa detep. Kenal kesuki Hata assembly Ni budor mani hei jong ke Umroi Tentu kami tiba yang Unambar jongi assembly udah unambar bahan riu pau Udah iba bahan riu pau Namar balai Ladi atau kesuki dah kikelur Hei ladi dah kikelur Tekenal mentang ini mah dikelur syurek Naya dikelur, ngin persyang menteri do yap do ya Ban persyang ya uba George Kumu MLA jongi Endala jok
ba George day ban Longkmie aman petnya tho ayu Syakri ubah ba ukan rat ubah syakri Yau ba George mentangin hak banjit kamon jong ajong fi ban penjit ban pensyong ha assembly ba George mentawan terwaman la kayin kesan yang ngan Syakri na kabenta jong fi dei na ba George pidei u joint director jong ka RGS ngai bang huox ngo ban mangate kat u joint director ng trefi silak tam si benai en leyong Syakri yang ay hiu tap dap ngam tere tamba da ke jing isen ai ba mangi ngi sya telep ha ko saw ba George mentau ong kalak kam dandor ngam Syakri na kabenta jong fi upai ba kini gerensan kebangian mentang kalau ru hak ta galenti kebangian ra ya kejingkela na kabenta ke Constituency kejungi kebelangat sibun kijinge haji sisa kun ki kena school ki kena balik kelas kat banginang mi kisnem nginang kuat kan kiu kurdan nginang kuat kiu kurdan ba nakoi kisnem syakoi kisnem nginyo ya ke kelas ka bahamha ke kelas ka barang hamhe manginang ham kentiu ka jong jingnang bejitu Umroi Constituency kejungi pat kanang mi kisnem kanang penhiak kelas penbang don ki bong ngai lang du bobi nga ngomong du bobi dei bobi pli lawan ban tu hak ingi ha por election ba uklam simla school besok ba urang nyak trok deyam maihi boleh ta Mala mo fi la dang ibut ni sambut la dei wa mali jungi de mangi bali ai ka jingkersan ke ga bang imat itu ki sau punai san punai ndo punai sya election ki long ba kita ki jingkhang na po dor sui ki play war just step yo just ngi yo jamit ba yo wa do sning pi mo do sir mo do pulang mo do kulai ba yo naman kata ka jingpen bi election Isong shit awan sediki speaker jeng uru ma pendung ngai song shit ha kata jeng ruai Henry dalapoi pat kapor banyama ya kita kikam ki bon tre menin ida song pong pti do kumbakan aduna min slok ike perlok tikidawan pai no po nong po Mat non pai no po nong po ki ong bangile berleu adhar. Ni sim no adhar. Yang dalam po yang tai dalam ai ta ka form hangta po ba. Le to adhar. La pe kita ki officer ki ban bisar ta ki form. La pe ya ta ka jingnya sign. Wa meleu di ban sakhi hangta. Wa meleu sign ha ka jaka ba di ban sign ki nong apply. Tang suan ginong umroi itu legend jari. Kali sisa bawa urang ba, mo bang ko apa dia penting lo menin. Lapoi isu senang po habukut awan pai biang layang lan Islam ni baibun ki bro. Kalau poi hata tau jung i tau sai ha bum dei. Kesintang jista. Kabungi tri sitong nom ta jung ki khun. Ilai the set ya teri sitom ke belah resmi ke jungi ban penang penstat ela jong ki kon ki ti ke jungi Andre dalam poi hata ke bentabat bangkit kat ke kam MLA kam dei ke kam ke besuk kam dei ke kam ke besuk kam dei ke kam kun jekai kare ke kam ke bangin hapsim da kata ke jingkit kli ke bakra masya bangin ni untuk budam untuk kedong indah Doi hau bleiru baun ai yangi ke jing sampang bagin jet ya kinong ilam ndai tang jong ne Constituency Henry jong jela hi brokoi ke ban sendur ya uduk usuk ya kup shilling sam shilling yo ektemen sade made bro